Kembali buat bundanya Adha, sesal buat bibiku. Nok dita wong jerunten, nok dita, nok dita, nok dita wong jerunten, nok dita, nok dita, nok dita, nok dita. Sampeyan ning kula aja macem-macem kakono pita wong junten Mimi Mama Mirki mungkin sampeyan Mama Megi nemu titiko sengkong parean sing kudu diingat karena inget bareng Mama Megi yen rada luwi arep ninggalaken Mama Megi nok negang nok nitaku sayang nok ditaku sayang nok dita inget masih buat nok dita masih sesal buat nok dita masih buat nok Megi nok dita wong jerunten nok dita wong jerunten nok dita wong jerunten nok dita Mimi siapa Mi? Mimi Adha rasa demam saya lawas mungkin besar tapi rasa saya masih tetap ngincelan nok dita wong jerunten mamanya Adha masih kakono Adha kenangan bareng lama bisa hilang tapi ngeringet bareng mimiku masih mimiku sayang mimiku sing elingan susah senang bareng mimiku mumi wong loro usaha aduh keringet bareng mungkin sampeyan nemu titik bosen sing kudu diingat Mama Megi sayang Mama Megi yen rada luwi arep ninggalaken Mama Megi Mama Megi Mama Megi Mama Megi Mama Megi Mama Megi masih buat mamanya Megi mamanya Adha wong parean masih kanggo wong parean Mimi Adel rasa demam saya lawas mungkin besar tapi rasa saya masih tetap ngincelan Mimi Adel mamaku kanggo parean
bisa seneng bareng wong loro usaha adus keringet bareng mungkin wis bosen nemu titik bosen sing kudu dihilang sabar pernah ayah Naila